abusia ha attention TV so ama wakwaba emfa embraso YouTube and Facebook at attention TV chukwa obe subscribe e dia mama no like no wasanso comment and so e dia pen so and then some other kayensa any abrante bi a friend Kwaku AG no so echiro machira e kam yakoye se 2014 na president Akufo Addo operate Ediama presidential seat no Reverend Owusu Bempah ebabonten ebeye some prophecies reading same be to abonten which room actually say e kam yakoye se Ghana foni na yakoma entry yem na fise nyakopon akasa okasa ya na wo say president Akufo Addo and wo be di in 2014 to 2020 na wasanso Ghana amemwo nso engina now so and then some sanspeka yes any Reverend Owusu Bempah which matter say come yakoye se president Akufo Addo eprim na koma just say some e free nyakopon hokraba anya no anodi getuma na we ana brante e friend Kwaku AG ababontin e wono so echeche na adwen no ka na adwen e de ache Reverend Owusu Bempah e ba puti no e de aba ansa na mamenka cho say University Foundation na asemasna we dey jumedi e be so money number and 054 8302985 yanko ne huti abrante na embassy etawi na Akufo Addo entie nyame na sese no watwe ne ho afiri nyame ho anya wo Owusu Bempah e na beka kire Ghana fo nyina se enyankopon ayi Owusu Akufo Addo ya beto aba na sa akoye ba mahama kum nipa NDC ene kum atames mahama ne kum no emoja won nsa 2020 ya beto aba na sa akoye be gina ho se ewo spiritual realm no de ohun ni se John Mahama esofu ndaka na wata na wansa di nachi na Akufo Addo de nyame ahira no ono nya afa de nyakopon sa onim nyansa se nipa na o chusu no o chusu obi a o nyusu na adwena o chusu obi a obaba se o ma no nti sa nyame nti nyame be nie nyame a onim daache nyame a onim nipa Akufo Addo ye nti nyame na ehunu se Akufo Addo oba Ghana sa nyakopon wa ehunu se Akufo Addo o nkita nyansa obetima ye Ghana yie enna sa nyakopon no e ka kire wo Owusu Bempah se eye Akufo Addo ena nyakopon ayi no nti o ma president ahun say say o pe president na unya no wa won kwasa sema odidi ye o kobo agada kopena kuno ena president na hu sa ko onim nyansa ena o matunufo se sa Owusu Bempah no oyo obi a oyo tutuani o nti ma nkwa ho mfa nko no ho ena president ni mfi ubi o afa de o mfi no asia tani e ba be ka se Akufo Addo ntie nyame no Owusu Bempah nyakopon bana onim no ibize Owusu Bempah mo ka 2 years ago me ye video ana me ka kire mo se Owusu Bempah akofa na nhwia bebe na mo na hwe spiritually muni ma de de sa abosom ne ma no muni ma de de na nhwia bebe yi o na nhwia ya bosom ya wo bosom a ono na ma direction ma ya de sa na nhwia bebe no a on bagina ho a na ma ba eye sesen omsi ponko bi otuko wie ma bebe na mo ta kire na nhwia bebe ma me ba ye video ka kire ne se wa kofa nkuto any vegetable oil bi de agum se wo de ma Akufo odugu na papa mu na e na wo Akufo Addo anya nyansa bi won tima amfa nguroli Ghana anza na bagina ato ba ba so wo ba wo be keka nsem hu no agina be ka tonse Akufo Addo ntie nyankopon na watwe ne ho afiri nyame ho ana wachire aba nipa na etu na maba na nyame na yi nipa nyankopon na chusu president ana ensa nyankopon na chusu president ya enka obi ankosala enke yegina wa na nyankopon ba mema Akufo Addo na ya me ba ma chusu no ono na ye human right lawyer ono na ma chusu no enti mema onie onya president we die yekoto aba no ye dia aba ne sekan tuo Akufo Addo konipa over 10 ena ansa na oba ba wini president ye twituo enti nyame be nie ena odi nipa betusu a egisi ye kum nipa ansa nyankopon be nie eni watwusu obi egisi ye bo nipa bituo ansa na watima ba president na wa ba hwa bokal 2019 or 18 sa Owusu Bempah ebe ye video na wa ba afi we mu Ghana ba ye de hunu wasi ani da so esi o mampanyini so ekoyie empuntio mampanyini ba ma empuntu aba Ghana companies industries e baba Ghana ba ye de Owusu Bempah we ne kan yo
Owusu Bempah ada Akufo Addo boni be na sese oya Nyankopon atwe ne ho afiri ne ho ifacho Nyankopon na ebu Ghana ana nipa da sene na ebu Ghana mo solia sika mo bedinti na mo de mo ho aforefore politics mo ma Ghana fo nyanyansa nkoto aba o ya beto aba na sa ensofoi a influence Ghana fo enka nipa anko okita adwempa obetima sesa ai Ghana no na sa ankrofo ya sa nipa we onye ni papa Nyankopon ngosra ni ne so Nyankopon enhyira no Nyankopon fa ne nsanto no so sa nipa we okum ne moja moja won nsa mo kai sa kwa beta wi na wawu no ono so sa nkwasatom sa moja wa president ne nsa ono kum nipa o Akufo ayi Mahama moja won nsa o okum nipa afi de 2020 de kwade ye amenhwe mwana muntie se nipa da se ni timi ka sa nkwasase moja prophecy a Owusu Bempah kafa Mahama ho abafundaka na muntie se nipa ya chemo na wo no ebetima bie na no aka sa nkwase asem ya na ni pese mi yi ba obi kita video na obetim de asende me wo me inbox because afi na me bebe google na ma hwe se me hunu sa video na me de akere mo Owusu Bempah me tapo Bempah prophecy me pacho me view prophecy on Mahama ne yɛhwɛ sɛ ɔka sɛ Mahama asun fundaka ɔse Mahama sun fundaka na wane wata ama in fact Owusu Bempah on temeba baby ɔka sɛ Mahama asun fundaka no ɛna mepe ni ba jeso obi wɔ saa video na ɔfa nsande me ne yɛhwɛ sɛ nipa anyansa da ne timbetima bi na no akatanka sɛ mo ya adanya oye nami oye Nyankopon diifo adanya oye man of God adanya nyame ne kasa Owusu Bempah Nyankopon ba na wonim no wonim nyame ye ka nyame a wonim nyame the way nyame no kwa wo wote ase me ba sa atwifo no me ba me to mo challenge sa enso ya amumma sa the word nya amen no eye amen o na ya nanana mo form ya ye nya nyame no enti nyame ban na sa nkrofo eka ho asem eya no mo de sa nya ame no e de akwakoka Israel nya ame Israel nya ame Yahweh nya mbata Yahweh. There is difference between Yahweh and there is difference between amen. And I wouldn't. There is difference between amen. Amen na amoka no we ye to me kase o ewiase nyina to me e fe no amen abominim osakura tumi a wahwinta tumi a yehunu ne yefa ne amen enti ye na mo kasa na yefa ne nya amen no nya means to get amen nya amen ene yefa ne nya amen ma kire sa de we panyo enti mo kogina so ndam a nyame na mo ka mo nti sa atwi kasa na se sa kasa de hunim ba bi efiri ye baaye hunim kwanya ye na mo fa so a ye nya sa wa ne yefa ne nya amen no na mo gina Israel nyame Israel sa nyame ne kra freeze the word Israel no kra ho na wonim de mo patre enti sa ko ya be gina ho nyame ne kasa o ye Nyankopon ba nyame atwu su no Nyankopon no ntene bi sa no ntene ban ya pato se so wo kra wo yare sa wo yade na wo ho nto go woni aga da konto aga da kitan sam fa ho pa osukuro bi e dawa na ho ntimi nyi wa na ho diabetes aso wa nan nyame no kasa wo sa ko wo se bremosi nipa kansam to nipa so davet yakoto aba na nkrofo bi do mo ho agim na o mo do mo ho agim ye magana fo enyusu discerning mind ye magana fo nyusu adwen papa nkoto aba na ya influence adanya me sofo se o mampanyin bi akum nipa na moja won nsa me press me sofo se o mampanyin no osufundaka ana anwanse na di nachi na woje ni papa sa ni obedi president ya Ghana besai na ne watan ne wo ho wo 2020 2016 wo ka kire nse Akufo Addo na ye obi Nyankopon ayusu no Nyankopon atwusu no on na ye Nyankopon ba on na Nyankopon tie ne on na Nyankopon afre no nti ya nto aba man no wansi atwa ho ka kire nse Nyankopon ma Akufo Addo atwe ne ho afiri nyame ho enti eniti na no me eba Ghana so na ye bre we on be ka se
eye mismanagement yo o makasa president no ye kromfo president ni minister wiesike o say watwene ho afiri nyame ho ntina Ghana programs koso Abusia Kwaku AG nsɛm ɔde abɛtoto abɔnten ɛde afa Reverend Owusu Bempah ho ana ɛnɛ yɛde abɛsom ɛwɔ attention TV so sɛnsa foforɔ epie ɛde di ekyia ɛsanso abɛsom stay tuned.